Memo kwa Badwam TV Badwam Health Tips eso midindi efia amankwa tamaklo meda sepa umre no adaje a unyama ye duoda de kosi fiada simenum bia na edi nkomo yi ennenso ya ba be wremo e wa Dabraka Polyclinic na na wochi mo nkomo maternal depression nye easy o tikan ho na ye bedi nkomo no be wie no na wan hu nia ekro me aminu aba Martha Ali e wa hase ene na wochi oba be boye endpoint homeopathic clinic na daroma na odi abedua ha ti kono ho na kohwe opomuden mo nsem yawe bia ubowura endpoint a obeje oso number ni 0244867068 oba yemu akwaba da sepa last time ye ba ha moje yenso ne nenso yasa ba ha BMT yada se pa na what you musi enhwe maternal depression am say wow topic na good pa depression na no wonye mukra na che odada na sa nyim na nti any serious issue pa mpacho yenhwe ye ka maternal depression a eno condition be maternal depression condition bia oba wa fefro ana wawo otimi ekom na ye ka se areho emroso obi areho but areho we dey areho a ebro so isan say etimi ko free na watwimi no anipa na wo timi ko afe na owom first 5 days ni maternal blues enonko isan say no na eba eno a etete ne ho ko na maternal depression ne dey eba your hawa emu orem kakra nti eba ne sa na ese ye de nipa no efem se be ya obenya na yaresa efri sa ohawo ne mu ye nka se yare ne mu conditions nyinsen ne mu ohawo kosi se obewu nechi no etimi edebre no maternal depression wow etimi edebre no na eba sa na etimi affect ni bibia esan say ontimi ende ne ho enye dia opese oye enam say wakosa condition ni mo depression de boniti eno no ye ontimi ende ne ho ana say wawo no ena onya sa maternal depression etimi sha ase wonyinsen ni mo kosi say obewo na wonechi no na asatwaso to bi otimi de fa asase na de kosi so obewo akora ne benyina nyani na eshase ebia nyinsen ni mu no na bibi aba na ama wenya depression no ebi nso ho a wawo ewie no otimemba ebi wo ho nso a obenya no nyinsen mu nko a obewo na nneoma sesa ebi nso ho a wo na echi no na wafa na etwaso na no we no ye enkura na se mpanimfo te se me amanyem na makonya maternal depression that's maternal depression ti minya obia enfa ho se wo ya ababawa ana wo ye penny once a broni se wo reproductive age ni mu ne de wo betimi enya bi na common ye record wom se nkrofo ntan reporting but ade e wo ho okay esan se omo eba ne sana ye de ani esusu nneoma bi a enhyeda ehia nti ya na ye nhu ne se ha we se ye de ba hospital na ye manage ne otumi se ti bi hu ofie o ya ye de ani ebubu abonten nneoma so obi na ye no na owo ye na obi abehwe ne ba na ode ha na ama no ana ebi a obi mpenasem sanse ye de ani susu se mental illness in general no ye de ani susu se eduabo ana obi na aye obi bibi but ye mbu ne se hawa dada brabo etimi de breye ye betimi aso a otwe ye bedi nkomo pa ye da se wabie ne so de amaye nti no asam na ya bo ne tofade ama na wotwe we mu nkomo a ye die no maternal depression nti ka ye ho na ye nto aso fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma ena dwumedie ye de ebrewo ochena nkwane ahoden ewo ho a ebesehia